Bueno, hola a todos, aquí estamos facendo o 10º gameplay de Rome 2 Total War na campaña dos huevos. Vamos no 168 a.C. Estamos a punto de conquistar toda a Península Ibérica para os galaicos. Así que imos alá. Creo que neste turno xa se farán con bastantes territorios máis. Eu creo que xa os pode deixar o seu aire. Non creo que necesite moita máis axuda, porque máis ou menos xa están bastante sobrados. Aí estamos. Estaban preparados xa para atacar aos cántabros, que xa os teño reventados, así que supoño que no seguinte turno xa se chegarán para atacalos. Non sei que se pode facer máis agora por aquí. Temos os colegas... Onde están? Temos estes os turdelanos moi tal, que non me gusta nada de telos aí. Temos este ejército moi tocado. Deixaron unos moi tocado. Héroe de guerra, ñea. No. Parangón, a ver si me gusta. Le damos ya defensores, sí, mira. Se tuvera antes seguro que me viña de puta madre. E vimos cubrir o noso traseiro, que ese vais nos rebotar e vai nos foder. E así de camiño pues tamén recuperades unidades, que seguro que vos fai falta. E mandamos o colega para aquí, porque agora, aínda que me fagan unha pequena emboscada, non vai haber moito problema. Teño moitísimas máis tropas que eles. Non é algo que me preocupe moito que tal. Creo que vou perder isto. Teño a impresión que vou perder isto. Que vou perder. Porque vamos, vanme vir os dous e vanme reventar. Teño un máis claro que pouco. Sí, sou eu que vai pasar agora mismiño dentro de nada. Vou perder eso neste turno, supoño. Tú que? Tú estás aí? Estes nin me atacan, nin me deixan atacar. Merda, aquí hai moita peña. Confederación Celtíbera, dios. Pues claro. Ala, xa temos o pillito de mis narices outra vez aí. Bueno, seguimos, nada, pues non pasa nada. A ver, seguimos. Acabo de confundirme, tamén pode entrar este. Debe de mandar ese pa aí, pero bueno. Tamén, a ver, non nos penso moito. Dúas catapultas, temos espadachines maestros. Joder, como se me foi mandando outra tipa aí. Aí equivoqueime, Só foi un gran error. Sí, señor. Vamos a pillar outro máis, porque é o que hai. Xa está, é o que hai. Veña. Aí. E todo o resto está moi tranquilo. Estes están as últimas. Eu teño que atacar algún destes xa. Pero bueno, faime ilusión ver os meus galaicos conquistando. Joder, como andamos aí, amigo. Faime ilusión velos conquistando a Dalaco. Así que a ver, tú. Ready for orders. Stragglers will be left behind. Ai. Dios, este está peor que o outro. É que claro, estes son os primeiros ejércitos, joder. Isto está ben en pasta de patera aí, pero eso non vale para mandar a atacar a nadie. Teño moita pasta. E non teño cousas que subir porque son un pouco miserento. Subir por menos as ciudades, que aumenten algo de tamaño, se lles parece. Vamos. Subir as ciudades. Agora que teño pasta e tempo. E co outro é unha pérdida de tempo. Subilo que non vou reclutar aí. Así que se non vou reclutar aí... Así.
Que vayan medrando, que vayan medrando, que vayan medrando. Hala, finalizamos turno. Non miro nada, dame igual. Ahora atacarán os galaicos, digo eu. Que é o que estou esperando, que os galaicos ataquen. Aria, Armenia, Caledonios, cántabros. Bof, pobres cántabros. Que facedes, cántabros? Joder, vides todos para aí, non? Amigo, pirades vos, estades jodidos. Si, vou perder Gadir. É o máis probable. Pois non, é ser galaico. Sí, señor, ole tus cojones. Sí, señor, como me molan estes galaicos, joder. Pago sus A ofertas, token, pactos de no... perhaps a modest gift of coin. Ai, non, Could have my amigo. people see you in a new Non che light. pago un centavo. No. I looked for a Greek. Eu non che vou pagar un centavo, Teno claro. Gold freely given and gratefully accepted is a blessing from the gods to all involved. So say the bones. No, pero non che vou pagar, The gods forbid me to say yes, for we have talked too much and said little. Os galanos están flipados. E os galaicos non me atacaron arriba. Tiñades que atacar arriba, hostia. Por que non atacastes arriba? Pasaron de atacar os tipos, tío, xa lles valeu. Joder. Joder, acaban de joderme. Ah. Jo. Estou acabado. Estou, bueno, acabadísimo, non nos vin. Non nos vin. Non nos vin, merda. Que va, isto é imposible, estou... Acabo de perder, bueno, fijo ademais. Pero fijísimo ademais. Fijísimo ademais, vamos. A ver se é mínimamente fácil de defender, pero non creo. Si, isto era fácil, non, isto era fácil de defender, joder. Madre mía, vaya susto que me acaban de meter. A ver. Vamos a... Facemos un grupo por aquí, poñémoslo así por aquí. Atacade en subida, si tedes un par de collós. No, está mal, está mal. Un pouco máis para arriba. Aí, que teñan que subir a costa. Aí estás tú mellor. Teredes o dos cabalos, non? O dos cabalos automático, vale, automático. Que eso facedo de puta madre. E vosotros detrás. Tiñan arqueros. Bueno, vámonos poñer... Para que disparen ao principio, despois xa os levo... Xa os levo para atrás mínimamente rápido. Vamos alá. Vamos alá. Mira, por aí non, como montei as tropas e me veña por atrás, bueno. Bueno, doulle rápido a volta, pero joder. A ver, vosotros que? Veña, movedevos un pouco. Hasta teño mala suerte que estas son fijas, non? Seguro que non me chegan. Hai que joderse. No, desde aí non me chegan, non? No, é que vai moitísima distancia, desde aí non me chegan a dar. Bueno, pois non estuvo tan mal. Ainda encima non mandan os arqueros. Buenas, de puta madre. De puta madre me vai vir isto. O de non mandar os arqueros, tío, é un puntazo, Non, mandaré de lo sou. Non me digo eu que sí, joder. Non creo que señales tan burros como para non mandar os arqueros. Germanic youths! Bueno. Quitamos o modo escaramuza, que non teño ganas de... Aí estades. Xa empeza a juerga.
É que hasta que empecen a disparar todos paso de... No, puño yo después, cuando ellos día para atrás. Han descubierto a las unidades que teníamos escondidas. Bueno, tampouco é para tanto, home. Tampouco é para tanto. Han descubierto a las unidades que teníamos escondidas. Warriors, move out! Get running! Ah, ja, 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 te desmedo. Ah, ja, ja, ja. Germanic warriors! Non activástelo, non? Sí, está activado, non hai problema, non hai problema. Está activado, está activado, está activado. Germanic youths! Veña, rápido aí, rápido aí, rápido aí. Germanic tribesmen! Ready! Our spears are yours! Aí estamos, veña, vade dando aí. Understood! Nuestros hombres están viniendo abajo. Joder, pois, meus amigos. Missiles ready! Aye! Facía falta que, Que va, imposible. Isto é imposible. Our Merda. spears are yours! Non teño Nuestros nada. hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Non vou dar aguantado, que va. Isto é imposible, amigo. Isto é imposible, amigo. Germanic warriors! Germanic tribesmen! Isto é imposible aguantado. Nuestros hombres están viniendo abajo. Están atacando a nuestro general. Mania! As you say! All right! As you say! Home, causar que olles baixas de cojones, O que pasa é que les a min ainda me causan máis. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Estou jodido, que va, imposible, joder. As you say! Intentei, ¿no? Tiña demasiadas tropas, que va. Había demasiadas tropas. Demasiadas Nuestros tropas. hombres están viniendo abajo. Veña. Por un momento pensei, ¿no? Por un momento pensei que... Que tal? Joder, pues non tiñan tantas tropas, vamos. Bueno, pero tiñan as guapas. Tiñan as mellores que a mí, joder, este é unha mierda de tropas. Bueno, pues nada. Recuperámoslo dentro de nada. Pero non me acaba de facer unha gracia perderlo, Acaba de facer unha gracia perderlo. Nada, automático. 7%, veña, placa. Pues mira que de puta madre. Joder, saquearon o puto asentamiento, hijos de vuestra puta madre. E tú por que non atacache, tío? Home, tus muertos, tío. Non me jodas, hostia. Por que non atacache, home? Home, agora hai que esperar outro turno máis para que ataques. Tamén pouco sentido. Merda, aquí veñen os turdelanos todos mosqueados. Bueno, é unha boa oportunidade que o pillen. Non, é unha boa oportunidade que o pillen e damosllelo tamén os galaicos, joder. Como se... Aquí equivoqueime moitísimo, joder. Tiña que... Sit! Share my fire! Estás recuperando, non? Joder. Que de puta madre. Get moving! Your next command. Que de puta madre, Thirsty for vamos. battle. Come, sit. Share my No, fire. paso de que me vuelvas a...
Joder, xa che valeu, tío, xa che valeu moito, Non contaba eu que me fueran a atacar aí. Madre mía. For the tribe! Ainda encima este non me chega aí. Bueno, da igual. Sword and shield to my people! Vou perder un turno encima, que tontería. Is there nothing else? Thirsty for battle! Igual isto non che gusta. Pua, no, con este non nos podo atacar con esto. No, atacareinos con esto. Non nos podo ir a atacar con eso aí en plan jefe, que eso non pode ser. Bueno, mira, veume de puta madre, consigo isto para min. E así todos contentos. Sí, veume de puta madre, vamos. Ready for orders! E tú vas pa aquí, buenas. Consígome todo esto nun aire. Ala, amañao. Veume de puta madre. Deixamos os taraconienses un pouco máis tranquilos. Vosotros non sei o que vos pasa, se é que tedes medo a atacar ou estades na pola. E vou perder isto, non me queda outra máis que perder eso. Iso é algo que está feito e non ten amaño. Bueno, perder sí ou sí. Estamos... Da igual. Tú... Thirsty for battle! Uzurbis, quedas cerca de... Quedas cerca de todas partes. Veña. A roubar a outro lado, chaval. Your next command? Warrior, get to it, men! Guerrero, quedamos ya, madre mía. Veña, ala, moral da caballería. Xa estamos, perfecto. Onde estás Father, tú? be praised! How can I help? Tú estás en Tolosa. Podemos lle dar unhas joias, Non, Ready for battle! va que sí. Nun aire. Aidan Kichitan! Nun aire. Leave none alive! Automático, pasando de medidas, aí está. Si non perdín moito, voulles por esto. Que va. Oh, É que- Father, be praised! Excitement at last! Así gastan moitísimo, é que así é, joder. No, é que eso, teño que volver para atrás The All para revestecerme. Father guides my Mierda. steps. Que revestecerse, hai que For the All revestecerse. Highest! Vale, eso está todo encamiñado para irlos a atacar. Ready for battle! Ready for orders! E teño tati. Aí, estás aí por estar. Share my fire! Tú estás aí por estar. Debería terte mandado pa aquí. Pero bueno, ahora xa teño tropas de sobra, así que... El LOL aquí aguántase, madre de Dios, aguántase LOL, eu flipo. Esto non lle lo dou, esto vai ser meu, Esto vai ser meu, teño moi claro. Vamos darnos, sí, dame igual. Poñemos a taberna. Que se vaya, temos puerto, sí, eso está aí, sí, de puta madre. E vou perder ahora esto, sí ou sí. Sabes, non teño, sí, porque non teño aí guerreiros e van a atacar. A non ser que faigan algo os galaicos. Que lles podemos dar algo de pasta. Así porque sí, dámosles algo de pasta aos galaicos, joder. Que esteñan contentos, Mira como están, están aí todos sobraos. Mira como están aí todos sobraos. Establecer objetivo bélico coordinado, no. Alianza de esto, Welcome, pagos. worthy friend. A ofrecer pago. Let us break bread Damos and drink de- ale before words pass our lips. Para que teñas outro ejército, veña. Haces tratado comercial, alianza militar. Que máis teño? No, é que teño todo, veña. Home, no, claro, a All the pasta, gods, you were- como ya sabe, A pasta como ya sabe, veña, finalizamos turno. Finalizamos turno. Armenia, Bicinia, Breucos, Cántabros, Conte de Cimeria. A ver que facedes vosotros. The spirits have noticed that our treasure stores are wanting. Can you help with this small matter? No, é que non vos vou pagar.
Sabes, si queres vir, ven. Bueno, pues pago cheso, veña, ala. Veña. Veña. Aí van, veñan aí os galaicos. Vexo aí a cabra difuminada. Vexo aí a cabra difuminada. Sí, tía. Teño un bon comercio con eses. Aí están eses galaicos. Sí, señor, eso gustoume. Joder, como están os pobres galaicos, chaval. Que desfase. Bueno, están... conquistada. Ala, xa tedes outra city máis, amigos. Non perdestes tropas. Aí estades. Puta madre, outro city pos galaicos. Sí, señor, sí, señor, sí, señor. Hasta que conquista a Península Ibérica non paro. E me dá polo cu. E me dá polo cu. A ver os turbelanos. Estaba listo. Ainda igual, sí. Vamos a ver se hai suerte. A ver se hai suerte que teñen por aí. Bueno, eu tampouco o meu ejército é un pouco pringao, Un pouco pringao sí que é. Nada do outro mundo, madre mía. Sigo tendo suerte que van deixar eses rollos na quinta polla e non me van poder atacar. Que eses non son fijos, non son móviles, así que teño esa pequena ventaxa. A ver onde está, estou un pouco... Ah, vale, vides por aí. Vides por aí, así que viredes por aí, digo eu. Por aí ou por aí, por onde viredes? Eu creo que veñen por aí. Vamos facer a defensa a bella usanza. Sí, a mí chúpama. Vamos facer unha defensa. Solo teño un destes. Oh, amigo. Pensei que eran iguales. Bueno, pois, é o que hai. Tedes todos o mismo, así que nada. A ver, vamos poñervos por aquí. Por aquí. No. Ahí estamos. Ahí estamos. Ahí estamos, ahí estamos. Vamos poñer o general aquí atrás, como debe ser. Con muro de escudos. E a ti, pois non sei onde. Vamos a cambiar a ti por aquí. E poñemos o tocho aquí, que por aquí é por onde van facer máis daño. Así que vamos darlle algo de máis rollo a esta esquina. Poñemos aí atrás, así estamos, vale. Warriors, ready! Spear, brothers! Le poñemos esto aquí. É que así, merda, esto é que así non me colle, merda. A ver, veña, un por un, joder. Eso, un por un. Que ir un por un. Dios. Estamos. Ahí estamos. Ahí estamos. Vale. Quitamos o modo escaramuza e vamos a buscar os barquitos que van a vivir de puta madre. Sí ou sí, vamos. Eu pensei que iba a perdela e non a vou perder. Porque non a vou perder. Vamos alá. Merda os barcos, hostia, os barcos. Bueno, teño tempo, non pasa nada. Vienen refuerzos enemigos. Amigo, veñen os refuerzos, non me gustan tanto a mí. É que os lanceros, bueno, os lanceros os pobres pintan moi pouco aquí. Vamos a poñer aí os lanceros. Joder, son dous lanceros, mierda. Warriors of Germania, mierda. Que sodes, mierda. Non se ve nada aquí. Bueno, da igual, é o que hai. Eu pensei que me viñan arqueros, joder, non merda desa.
Vosotros que vides? Sí, vades vindo. Veña, aceleramos entonces. A ver se hai suerte e vides por separado. Se vides por separado, pois de puta madre. Se non vides por separado, pois... Non teñen cabalos, creo, pero por si acaso. Por si acaso, mellor. Poñemos pantalla de escudos, non vai ser que algunha flecha me mate. Non dá nada, pero bueno. Tamén non puiden meter a batalla aí. Da igual. Teño modo escaramuza? Teño modo escaramuza? No, non teño posto modo escaramuza. Grupo. Despacio, 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 despacio. Despacio. Que facedes? A ver, oh. Pobres. Missile warriors! Aí xa. A ver, que empezo outro. Ala. Reload now! Vadelles dando, amigos. Dios, pero vosotros. Pero vosotros. Los hombres están viniendo abajo. Manicus! Bueno, están aguantando. Máis ou menos, ben, están aguantando. A ver. É o que hai, non se lles pode pedir. Non se lles pode pedir moito máis, vamos. Están aguantando bastante ben. Vaime querer unha unidade, pero tampouco é para tanta. Tampouco é unha pérdida tan grande, vamos. Eles perderon bastante máis. Aí estamos. Ala, pa casa. Onde ven o resto? Pa casa, así me gusta. Non gastades moitas flechas, que me van facer falta. Vamos a acelerar un pouco isto. Que vayan vindo si queren. Creo que non van vir. Nuestro enemigo ha perdido un punto de victoria. E vosotros que facedes? Padesvos quedar aí, non? Non sei se virán estos. É que como veñan unidade a unidade, bueno. Como veñan unidade a unidade, entonces sí que van flipar. Podemos quitarte a ti un pouco para atrás e poñerte a ti, non? Sería un puntazo, vamos. Merda, 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 despacio, despacio. Tremble before us! Sempre fan o mesmo, os pobres infelices. Ai, que pena me dá. Joder, é que media unidade a merda outra vez, sabes? Así non vades a ningún lado. Cada vez que vos achegades cae vos media unidade a merda. Pois xa ves tú. Nuestros hombres están viniendo abajo. Bueno, perdí unha unidade. Tampouco se pode ter todo nesta vida. Our spears are yours! Carga, placas. Sí, señor. Tremble Sí, señor. before us! Hai que recompoñer a defensa. Aí estamos. Hai que recompoñer a defensa. Manicus! Dios. Pobre peña, bueno. Ala. Merda. Fillos de puta. É que o problema é que cando o día han chegado xa van a estar acabados. Entonces xa... Bueno, van a estar acabados, ainda no, vamos. El general enemigo ha muerto.
Pois si, van a estar acabados cando se dian achegados, si. Caballería reventada. Sonderos líberos, joder, cos sonderos líberos, Our spears are yours. Levy! All right. Nuestros hombres están viniendo abajo. Germanic tribesmen! Germanic youths! Ah, vale, veña. Gotcha! Nuestros hombres están viniendo abajo. Están atacando a nuestro general. Joder, estánme poniendo base de bien, Spear Levy! Bueno, pero xa están sin unidades, joder, xa están... Buah. Están sin unidades... Cuidado. Sin unidades... Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Están sin unidades... Joder, sin unidades, ¿no sabes? Brothers! Germanic youths! Nuestros hombres están viniendo abajo. Ala. Aire. Caballería eliminada. Yours! Now! Germanic tribesmen! Germanic youths! ¿Por qué? ¿Qué vos pasa, Ah, merda, xa... Warriors Guau. of Germania! Spear brothers! Bueno. Levy! Cut them! Veña. Youths! Germania! Ah, tú non tes nada. Nuestros hombres están viniendo abajo. Bueno, menos mal, E ainda así andoulle cerca, E ainda así andoulle moi cerca a historia. Spearmen! We hunger for blood and battle! Spears! Spearmen! Ready for battle! Joder, pois ainda queda outro. Spears! Cut! Understood! Rodeadio, anda, rodeadio. Que teña medo, polo menos. Uf. Bueno, non me salió nada mal a defensa. Si achego a plantear a defensa por aquí, estou jodido. Estou jodidamente jodido, porque non aguanto, vamos. Non aguanto nin loco. Xa está, non? Bueno, vamos a darle avance rápido, a ver se me dá victoria. Nuestro enemigo ha perdido un punto de victoria. Porque xa non teño máis tropas vivas, non? Non hai xa máis tropas operativas, xa están acabados. Vamos, dame a victoria. Dame a victoria, Bueno, terán que escapar, non? Digo eu. Dame a victoria, Que teño que ir buscar as balistas. Non me fai ir buscar as balistas á quinta polla, Bueno, partida ganada. Vou parar o gameplay ata que me día... Porque senón non damos acabado e fanse moi longos en tonterías. Bueno, eso, ganámola, vamos. Que era o que había. Pérdidas... Ah, ainda lle fun matando, sí. Pois tiñamos prácticamente o mesmo exército. Menos mal que non podían usar as flechitas esas. Madre mía, que pouco lle faltou.
Que pouco, bueno, esa reventei, no. Este, pois sí, tamén son. Ala, pa casa. Pa casa, señores turdelanos. Dios, o que ven aí. Vai, esto nada, bueno, esto reventomos, bueno, coa punta da polla. Ala, vamos a facer unha pequena masacre. Vaya collos que lle botades, chavales, vaya collos que lle botades. Ah, ainda teñen... non. Ah, non teñen nada, joder. Teñen pouca cousa. Teñen moi pouca cousa. Ballista! E desta vez vámoslo facer un pouquiño mellor que antes, porque na anterior unha caguei de puto milagro. Non lle faltou, pero que é nada pa cagala, non lle faltou nadiña pa cagala. Así que vamos facer as cousas ben, como se fósemos profesionales. Repartimos a caballería, como hai que repartila, nunha formación típica, como Dios manda. Caballería aos flancos. Ahora, esto xa é outra cousa. Esto xa é outra cousa. Aí estamos. Aí estamos. Aí estamos. E ver ahora por onde estarán. Estarán por ali adiante. A ver por onde veñen. A ver toda a historia. Veñen. Men, we defend this position today. I have chosen to let them come. E que o problema que teñen estes tipos é que lles vai chover Vienen refuerzos enemigos. antes de que veñan os reforzos. Eles teñen o puto... Dios, ves? Reventadas. É que, claro, é un problema. É un problema. Quédanse esperando polos refuerzos e aumente reventos. E así non teñen posibilidade ninguna de ganar, joder. Porque isto é... Madre mía. ¡Ya! Isto é reventar os ejércitos de mala maneira. Ah, veñen aí xa, Sí, pero con hilos reventando... Estes que son... Estes son os chungos, sí, quero reventar estos. Quero reventar estos. Aí estamos. A caballería non me preocupa. A caballería chunga, estes nada, non duran nada. 42 no. 90 no. Esto é caballería noble. Oh, tío. Mira, caballería noble. Pouco é tanta cousa. Esta está morta. Se pues cae aí unhas pedradas, xa está amañado. A ver, oh, dispara. Reventar un pouco as unidades, sí. Con reventar un pouquiño as unidades xa me chega. Non me fai falta moito máis. Así. E agora a ti. É que así vamos igualando as forzas pouco a pouco. Ah, estes son duros, Bueno. Eses son duretes, sí señor. Ahora xa estamos facendo as movidas das formacións. E isto vai nos reventar, porque isto vai nos follar moito. No tempo que están facendo isto... Mira como lle fai flash. No tempo que están facendo isto, podían estar facendo outra cousa. Como é... Como o que faría calquera persona normal, que sería avanzar. Que sería o máis normal do mundo, sería avanzar. Pero polo visto eso non o entenden moi ben.
Ahí al medio. Noble riders! Charge! Ah! Charge! Noble riders! A caballería, bueno, esta caballería, buah. Co primeiro choque xa lle reventei a caballería. Madre del amor hermoso. Hack them down! Write them down! Make kill! 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 Orders! Charge! Merda, esquecinme destes, esquecinme destes, esquecinme destes, merda. Warriors ready! Melee fighters ready! Sword masters! Swords! Sword Masters! Scrappers ready! Sword Masters! Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Sons of Woden! Noble riders! Merda, caballería esta, vamos a joder. Fuera, fuera caballería, fuera, fuera, retirada. Hay que retirarse caballería. Vamos, retirada. Sword masters! Retirada. Nuestros hombres están viniendo abajo. No me extraña, vamos. Haka! Charge! Mountain death! Noble riders! To me! Nuestros hombres están viniendo abajo. No quiero perder la caballería, tíos. Vamos, salid de ahí, hostia. Sword masters! Noble riders! Cut them down! Ahí estamos, ahí Sword estamos. Masters! Están atacando a nuestro general. Sword masters! Melee fighters ready! Joder, por guerreros esos de mierda. Sword masters! Warriors, move out! Caballería, a por ellos. Sword masters! Olvidéme de eso, tío. Hay que ser... Hombre, La fortuna se pone de nuestro lado en la sí, batalla. a fortuna, sí. Take charge! A fortuna, sí. Reventad a estes. Tienes que reventar a estes. Tienes que reventar a estes, hostia. Kill! Sword masters! Melee warriors! Sword Masters! Ya está. Acabouse. Perdí unha de cabalos, creo, pero... Creo que perdí solo unha de cabalos. Finalizar batalla. Non. Creo que perdí unha unidade. É unha pena, Xa estaba... Joder. Mira este, 200, chaval. Que desfase. Estes son duros como eles solos. Dios, Plas. Pues non perdín unidades, mira tú. Mira tú, bueno, como quedaste, colegas? A vosotros nos quedaron ganas, Rayo. Bueno, vamos a deixar aquí o gameplay despois de... Roar! Oh! Wow! Vaya collos. No, vanme a reventar, non aguanto, veña. Non teño, no, que va, imposible. Estou sin unidades, cada vez que me maten un van me mandar a paseo. Así que da igual. Dame igual perder eso. Que va, era imposible. Era imposible. Can you not see? Together, our armies could be nigh invincible. Vale. Caime ben os iracuisienses. Merda. Xa estamos.
Xa estamos. Mierda, olvideime destes. Mierda. Xa estamos. Ai non. Este turno tamén salindo ben de cojones. Vamos a reventar. Home, teñen 3 de caballería que son inútiles. Non, supónse. Pero aínda así estou jodido. A ver se aguanto. Joder, con Patavio. Non tiñan cando rebotarse sen rebotarse agora. A ver como defendo eu isto. A ver, de onde vides vosotros? Vides de... Vides de aí? Ah, estades aí, joder. Dios, son un puto cegato. Entonces, por onde viredes? Por aquí ou por ali? Pois, a verdade, non sei. Por onde viredes? Bueno, pois nada. You have our spears! Spear brothers! Vou facer típica defensa. É o que hai. Típica defensa do máis típica, ademais. Do máis típica, do máis típica. Supoño que virán por aí, sí. Sí, virán por aí. A ver, no, vamos a poñer, mira, vamos a intentar. Sons of Woden! Si nos funciona, funciona. Se non, pois non funciona. É o que hai, a vida é así. 3 aí. Grouped and Facemos waiting! Spear brothers! estes que ataquen polo lado. Porque non os van ver. Van vir por aquí, se veñen por aí que non o sei. Tremble before us! Teño que meter o general en combate porque Battle ready! é o único que vale, vamos. Poñemos este We will pierce aquí. their hearts! E agora, como non veñan por aí, vamos a acordar en sus muertos. Germanic tribesmen! Parando moi en Spear pirata. brothers! Aí estamos. Sons of Woden! Aí estamos. Tú e tú. Eso que tes aquí. Modo escaramuza fuera. 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 Understood! Ready! Modo for escaramuza battle! fuera. Hala, empezamos. A ver por onde vides, amigos. Vides por aquí. Look at this angry, ugly lot. They look like they'll Dá unha stab you volta in the enseguida back para as soon as defender they este, blink. non é un problema. Well, I suppose A ver, you vamos, movedevos, movedevos. Movedevos, 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 movedevos. Tiña a ventaxa de que os cabalos, joder, están jodidos cos cabalos. Pero tamén é a única ventaxa, non teño moitas máis ventaxas que esa. Oye, por lo menos veñen por aquí. Se lles jodo os piqueros, pois mira, amaño. Se lles jodo os piqueros, amaño, vamos. Vide, 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 pitiños, vide, 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 pitiños, vide, 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 vide. Youths! Uf, buf, 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 buf. Buf, buf, buf. Ahí estamos, ahí estamos. We will Recarga pierce their rápida. hearts! Spearmen! Tribesmen! Germanic tribesmen! Tribesmen! Kill, kill, Germanic warriors! Así, a ver si es verdad. No sé yo, Move it! Elite cavalry! Spears ready! Oye, por ahora están funcionando de puta madre. Missiles ready! Orders! Loose! Tribesmen! Ay, qué mal rollo, amigos. Hay que cagársela. Hay que cagársela. Hay que cagársela. Nuestros hombres se están viniendo abajo. Take aim! Bringers of Germanic warriors! Carga Germanic rápida para youths! vosotros también. Tremble before us! Vamos para atrás, vamos para atrás, vide para atrás, vide para atrás. Vide para atrás, vide para Nuestros atrás, hombres se están viniendo abajo. vide para atrás. Casio! Merda, merda, que se me fue a pinza, merda. Tribesmen! Charge! Kill, kill, Oh, qué mal, qué merda, qué malo, joder, qué malo, merda, qué malo, qué malo, qué malo, qué malo, qué malo, Fishing, merda, qué malo. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. No es me un extraña. espectáculo vergonzante. Están atacando a nuestro general.
Non me extraña. Brothers! Warriors, ready! Home, non me jodas, hostia, que malo fixen aí, Aí fixeno moi mal, pero bueno. As you Nuestros hombres están viniendo abajo. Pero bueno. spear, brothers! Ainda me quedo o As general. you say! Que o general vai dar un disgusto. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Hurrah! No! Spear, brothers! Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Merda, perdín por burro, joder, por burro, merda, que malo fixen. Que malo fixen, joder, merda. Orders! Ah, merda, que malo fixen, hostia. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Historia Es un enemiga. espectáculo. Joder. Fixeno moi mal, Este tiña que ter a ganada, hostia. Esta tiña a ganada. Bueno, é o que hai. Xoguei moi mal, moi mal. Tiña que estar máis para atrás e máis para atrás por lados, Bueno, polo menos, que era o que eu quería. Aquí están, dando todo. E xa temos esta tropa pa Sit! Share my fire! velles tocar por aí os colloncetes. Ahora os colegas xa teñen que ter, bueno, xa teñen que ter a base de bien, ademais. Todo deles. Así que non se queixen, A ver se lles conquisto estos poblachos pa eles e despois aireando. E vamos ao que vamos. Ala, veña, amigos, ata o seguinte gameplay. Coidarse.